Penajok, Rat Kisi, Chojun Kar Report, Pang Klembang, Chandra Katharpin, Longne Kipe, Kardom, Birta Life Penili Birta Thanbang Pi, Sami Suhenati Mungpi, Non Birta Anton Pen, Archiponita. Piniada, Porpai Sirkepen, Assam University, Difu Campus Alongkachari, a student union atumpen, Son Kebaputa, indefinite sit-in, demonstration, a siding point. Bangso Sai Lake, Assam University, Difu Campus at Technolong Si, student union atum, Chingrum Si, Jaimek Dingpon. Alang nitum, Bangso Sai ke Dingpon, Nangko Alamte, Kadokave, Son Kebdo. Angton Pen Kachini Ponjiapan, Alang nitum Alamte, Arjupon Sina. Daldali Pen, Birta Life Appearanke, Abraham Tiso report. Pardon? Say from one more placard. Non nili kedo ke Assam University campus dak difu alok and pini tapusan se Yes, we could see someone holding. Stop destroying. University as then tum penajok ladak Stop destroying students' lives. Demonstrations la indefinite lang tum gen kape dopon an labang They may claim that they are not destroying our lives, but labang swa at sit in demonstration kape dopon alam the if we look in a broad manner, they are. They for 16 years, they couldn't sufficient faculties which are absent in our campus, which is why we had to hold this demonstration today. Bangsa sit in demonstration kape dop thak alang long pale tum akro klar dak kan sini pol tangte pini la bangsa sit in demonstration la nang tum kape do la dak la pen ke long teng do tang lagi indefinite kape do ji pu se ket teng plus la bangso indefinite sit in demonstration kape do alam he kopi pen putha se kape do mal nang likan klar dak pen la bir tak lang ratum hang likan phal Pedalam cetani blo tangte terak mimi ni being ex general secretary lo so university lo ini dharna ke do inang ko kala ke alam ke thio ke kali asap sap alam ke thio ali punili pudama la pulo ang sining duk mimi nali tumpan si pachini gang tu la pulo Assam University di campus hello da ke Central University lo it was established by an act of parliament ke ko ane ningkan 16 years blank tang da pita biniarnian talada permanent faculty tamne department of permanent faculty ave hala research scholar PhD MPhil PhD research scholars tumbansi lo pathan dun students tumba tamne silchor pen ke tangka ganang lipo Delhi ke pen ke tangka ganang lipo sitamil la tumbang advertisement patang leke advertisement PPA joine sidak bang la doctorate ke tang tu PhD ke tang tu ta dak post bang nang jong bang jang nang jong nong le telo ultimately ka safar bang students tumro teacher in C department long 6 7 zona 6 7 teachers do ni faculty ni staminon ke bhai ni bang thom la sol si do ko lalo lawi permanent appointment la bang teacher isulo la pening si interesting bang la pulo dak semester kijutu po non first semester kijutu po assistant bangke sitamin non anta I-card pipela I-card pipela Assam University di campus Central University langsi Central University no anta I-card pipela laki ili tum therak me me labang so aputha nang tu aprang pen la I-card pipela aputha nang tum pen la daga sen pen kachesong dolo man aprang kachesong dolo AUDCSU under the leadership of Sir Habi tumal hin pen alang litum tamne memorandum ta pilo silchor long vice chancellor along memorandum pilo dakke ba hota tame second time ke ba hot bange alang litum Vice Chancellor dak di campus long bang hoke la President Secretary la Assam University di campus Students Union thon da cetong kan cetong long le de ba cetong long le la so dak akisung apa ya pu Assam University di campus apa ya pu ke silchor hello mati la Vice Chancellor hello mati nang te alang jong si asumar kisung da Assam University di campus long asumar tum kisung ke kubi potsi chinikang ke kini kai pan bori edalo pi pateng po patenga TV Assam University di campus panang lason ang claim Assam University silchor hin pen labange nilitum hin pen sotak pen pininang litum labang so sidin demonstration kan niap putha ka de klar dak pen ra kan pachini Kardom Neliman Samson ini tak Assam University di campus student union of Neli general secretary nani tum Birta Life फिर अंकित भाषा में शुरू लो नल तुम डाक नल तुम यूनिवर्सिटी लो पुसोना डेमोन्स्ट्रेशन दो मतलब पुसोना बेटा लोग पहले तुम भाना का हमरी पर पेंटे ला बेटा लाइफ के लांग आरा दोन भाषा में नल तुम पश्चिमी yang तुम बगैर लो ये पिनी नल तुम लबांगसो आंग डेंग आंग के बांग नंको ये तुम लासो एडमिनिस्ट्रेशन हाजी मुझे सोना को कठे बांगे ला लो नल तुम डाक
2007 pen kan nilo non nikan fit truck an lo laso administration ke salai mate laso Assam University di campus de establish we fees the medang ni tum isi institute along mate isi lobicharli adim a hemalong kenang sot itu hormu labang so hormu bang itu ave ada ave silang nam lo pulunan dari tum points dak tok do pick point bang cap do si kenang sot nai bang ke pilo ma dak department cap along tin sidane ke thandang atum la faculty tum bang permanent faculty ave bene guest faculty ave department isi long isi UGC norms ating pulunan te bang proxy do dek nang ji HODs la professor assistant professors sampai guest faculty tum bang do dek nang ji la so hormu bang ave kisuman department bang ke students bang ke bang proisi do bang truck backlogic tame faculty bang ke bang thomve HOD pen la assistant tum bang ni bang to sela bang thomve pen ke tum ke tham nami ba chitang one Wochat lang sopen am soyada PWD atowar kahinu thekti towar kahinu ajok ruara tum ka cheleng sungpiklu prabjin pen bangso towar ka silam ponserak jiaphan KSA konchun bang Ram Singh Tokbi lapen ATSU asongja promote sagre atum chuning report Wochat lang sopen Beta Life Pranke Rajiv Hanse report Lalo laso labangso towar lage amtereng lapu Borgao amsuge cheleng towar iglo laso towar ake no bangke doramla arat chini iglo lapen labangso towar bangke kedamtang kongres ningkan pe fo seme labangso towar bangke islami gidelo lasi kedamtang konsil BJP sarkar seme ningkan fo chari adlo lasi nonta ako alam itum ningkan fo farman ako ningkan siki pleng thulo lasi labangso atowar bangke Nilitum karbilo chali asong hin pen kachuning rikang tungo bang lalo unti ake prapen kaselam iksragi fansi nilitum chuning riglo ladak eknong dorangla constituency MEC mate EM ake hai Prabhat Chandra Taro lapen bisnong LEC MLA Rupsing Teron ake hai lapen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Turiram Ronghang Phano seme kachuning rikang tungo bang lalo labangso towar unti ke prapen gaselam masih chuning riglo jongsi nalitung labangso towar unti ke prapen silam ponpe pulote kebang jilangarni karbilo chali asong lapen all tiwa students union nilitum chelangra pen nilitum ahiring tangrak pen nilitum chesong nangkokpo হয় আমি বৰ্তমান আছোঁ আমি আমট্ৰেঙত এই আমট্ৰেং এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিছে এখন ৰাস্তা হৈছে আপোনাৰ বৰগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমট্ৰেং ডিকিচিৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা একমাত্ৰ ৰাস্তা আৰু এই ৰাস্তাৰে এইখিনি অঞ্চলৰ ৰাইজে বৈঠালাংচলৰ কলেজলৈ আহে বজাৰ কৰিবলৈ আহে হস্পিটেললৈ আহে এই দুৰ্গম এই যিটো জৰাজীৰ্ণ যিটো ৰাস্তা এই ৰাস্তাৰ ওপৰতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাবিলাকে আহি ইয়াত আমাৰ ৰাজ্যক প্ৰলোভিত কৰি আমাৰ দুখীয়া এই ৰাইজসকলৰ পৰা ভোট আদায় কৰি আহিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ 15টা বছৰ শাসনকালত আমি এই ৰাস্তাটো তেনেকৈ দেখা পালোঁ কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ নহ'ল কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন নহ'ল কিন্তু সেই একেটা নেতা চোলা হলাই আকৌ বিজেপিলৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে ক'লে যে আমি বিজেপি এবাৰ জিকাৰ লগে লগে বোলে এই ৰাস্তাটো বোলে নিৰ্মাণ কৰি দিব সেই একেটাই হ'ল এই ৰাস্তা কোনোদিন নিৰ্মাণ নহ'ল সেইটো কাৰণে আমি হলতীয়া ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আমি দুইটা সংগঠনে আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে যাতে এই ৰাস্তাৰ ওপৰত অলপ নজৰ দিয়ে যাতে অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰে তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াতে বৈঠালাংচ MLA ৰূপসিং তেৰণ ডাঙৰীয়া তাৰ লগতে পৰিষদীয় সমষ্টিৰ 1 নং দুৱাৰামলা MAC তথা EM প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰো ডাঙৰীয়া তেখেতেও আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ Chinthong MSC constituency arlu jaluk langteng rong kangnang lekthia rong amikar kangbura tokbia hemalong chojun kar clip padupon Vomud vokan tamisen pusi guru sarpen pachinipon Wochat lang sopen Beta Life Pranke Rajiv Hanse report Mini su po bo pong ano. Mini su bo pong ano. Ini pala kai ke bo pong tham na tu ma ti. Si ni bang ke bo pong an ke bo pong krip. Po an man elo pong krip sok ni ke du kai pe. Pon ni kai bang ke bo pong krip. Bo pong ne ke ano. Pong si ke pe ni po pong ne. Bini ha beda kita ngam belo
Oh habi apa nang ile wan talano kusin ni apor ke mi ben pin wan ni lana Pana mi re. la si pini home bong thom kin thong Dong ne dong de lo. kin thong lin dok ahor mai la si pin an ka ni lana pon pi yo la si Long Qatar Rongalong Hiti ka pinchong ponjiapan Hampang Klembang Chandra Qatar pen Methangalong Likipek Padupon Bangso di malong Hiti amata ingpupon pitlo pusi Birta Longpon Hanjang lang supen Bisnulek Report Pinya Birta Lapuan Sington Poniglo Like Bonta Birta Life